Tabuk bui bijap poria. Correct. Abon ang kabirman. Very true. Bijap poria bui. Bui ni tabuk loy ke scroll khai mani loy. Fast something. Correct. Ke je ta nang tati kaisa bijap nai page scroll khai nani loy kuri kha. As patient krika. Yes. Ase ke thangi. Na fast food hai. Joto na fast thanga. Na so literature tabuk all over no crisis tomo. Hama ke chini botomo chini pori nai borok kuri. Ang bijap surika sa pori nai. Pori khang ke se apni choi je suimani ba samungo nang nai. Readers kuri. Main ke readers group some create khaya nang nai. Na the literature abo monarchy democracy bai bini mane oro hangke kahamong nai oro hamia hong nai omhai kuri. Literature ni haike bo thangi tongo. Toima haike. Bono bui kasuna nayo, democracy bo kasuna nayo, monarchy bo kasuna nayo. But literature bo bini haike no thangi tongo. Soi literature ke always no question khai nai. Je power tong nai. Abo kingdom ni jora phanong thong, democracy jora phanong thong. Literature truth no sanai. Practically ta manai khanke ang politically sayoi practically ta monogui tongsong. O last year jab bani ko jisok boi nakhoka 95% de sanai or more jotono chung romance script bai na sika. So script to finalize angjak tabu kebo approve khaya that is about ta kaisa issue. But chung je suinai rok to suitong. Mane sir public acceptance ka roman not na. Public acceptance, writer acceptance bo. Okay. Because otherwise to nung 90% ni above bijap kaisa bai angna ni kokya. Alka bai bu suinani borok tong kamu. So chung abo no comfortable feel khayo. Abo bai no suyo. Na so abo cholitong. Khulumbai kya ani khajani takhoktai bu songno nongno haina hailam so firo ani kothok podcast ni katal episode so au tini sengnanya thang tongo 72 episodes ni sini o 72nd episodes ni je special naroi motomungkha bongka sini takhok sikirung Mr. Lincoln Murasing au bok khoroksa sini kokborok kokrubai hafarni katal athukiri hini norobonos siniu bo simani logi bo khoroksa State Bank of India ni sebok bo ga phaidi tini sing bini khugo khana lainai sini kokborok literature sini kokborok simung ni hafar ni kokrok no gang te kise kok sairna musungo bongkha kemuya bongkha sini hastini puila sahitya sabha academy awardee sini late Sir Chandrakanta Mura Singh ni bo sajla gang te sa kok follow ya boy. Let's start our podcast. Tini ang sarno mane belai khaksang jak ka sarno pula to belaki hambai nangani invitation accept kai phaimani bagai sar nang bahai tam Kam tongo nono ba hambai tini ano nini podcast to invite khaina bagai ang nini podcast nayo so angkha nini ora sok paine hine ang khakalia but nang bai konting tini sok pai ora ang kaham nangai tongo. Welcome sarno pai kam ang sarno tai sele bai sung direct question bakla lesi ona sar chengna sakang nang kisani ni sinimung sono ke sai khenardi sin nai tongai rong Poila to nai tongai rok jotono nani khani hamjakma tai yani sinimung ke ang Lincoln Mura Singh ang koklop suyo ang kokrubai hamjago kokrubai no ti kisamisa samung khayo. Very powerful. Gata abunti jeng kuis kok salah sini sir. Kani just simani journey baike cengkha. Abuni sono kisa saikana li sir. Ini sarai furni jori memory so jori tong hangke. Bufur nono spark rakha je yang sisinai. Aba hero jori tong hangke samai share khai. Suinani journey actually suinani simi cengya. Suinani journey sanatangke abo ang belai keno bijap porinani hamjago. Cherani simino ang childhood memories no muito khaike abo nangna ja ang charai fro no ang comics ang je as a reading habit ang manenge through comics ang afro comics rakno belaiken porio chini fro tabuk ni hai o television te cartoon ase available ya afro unke bijapti se
kabangma cartoon rok afro ang bijap ani even ani mo phasang ano mani pairena hangke ang sao je hi ang cartoon ni bijap se paina hini tran kaisa ni cartoon ni bijap tongman so ang Okay. regular ro bijap rok no mai tongo porio so abo hoite Okay. ekta reading habit faika cartoon also one kind of literature no Correct. hinmano so afro ang sina to chengya ko but obo knowingly or unknowingly abo ani bisingo kaisa je o soinani je musungmani abo kaisa abo seed hinmanota Asai kata. asai mani tai kaisa kha afro actually ang jarai frang ang painting markena hamjago Okay. ang regular painting khayo ang ani school hoite ang kabangma award rok manjak Okay. Ganun খুব kaham painter tong masita. afro ang painting tei serious ama ani I mean life afro tong mani any borok ano sungkangke ang doctor ang nai jin ang saya ke bono jere fro ang painter ang nai hinin samani jotno no Okay. ang tor khangke ang painter ang nai ni so Enggak baik sar nang lama koroi painting na ya kare. actually rama korea abo painting bo kaisa literature no Okay. Okay. Hai sina. ang interesting sawana kabangma ani koklop tongo jeta ang ani sakbai thang bujak photo no nugui ang koklop siga Okay. Oh, amti phayu na. omte phayo so abo actually interconnected so Okay. photography hindi ba painting hindi abo Correct. oro bo kabangma nang koklop saimano painting ni bisingti ba koklop saimano Okay. Ama joton kasi human kasi creativity, imagination of like that. imagination right abo ang kaminta Okay. Okay. so ang painting rog no charani simi chenge khlai tong mani then later jeffru ang kisa taisa higher education thangka afro ke painting ba gisa chali thangka ta then later on ang literature ni haparo phaika Gatak sar sang juri nai ni kangke. Sini hastewo. Sin mani kok brok ni je sei kereng rok tak literature na haparota. Seng uklok buskang tabok present future na hanai ke seng bahai sar kahamu datong na sini condition bahai. Sini language ni. tabuk actually sana thangka angke hayong ganangoi no kisa ori pore ni tong Okay. sungsimia hayong ganangoi no joto nang yang na harane khangke joto na kisa ori pore ni tong Ma literature filo. literature ya art joto na kaisa challenge jung face khai tong Okay. awan by edang ka AI Okay. Good. artificial Correct. intelligence so artificial jung ithang ke chini to natural intelligence Kuwi na. artificial by natural ni fighting Soli tong tang na. choli tong so overall no kaisa turmoil choli tong awan bisinga chung hai kaisa chikon dofa chung busuk barok busuk bang ke chini kok asuk chikon koto kok bai nai khangke population wise bisinga chini bisinga to birman tong nai no but we should be optimistic Okay. Enggak saat ang semua ni reason nga keseng Simon lagi sini raja rok sini Raskumari rok borbo खूब hamzabo art no tabo painting phanang kha sima jar gup tong na ganga nang bahima tong sar tabuk to sung monarchy kri kya tak democracy phaya pore sini kokborok ni sini je literature side to ta kisa hanang pinang haidang kha na bahai ma tong sar na changes tam rong nuk jakha nadi literature abo monarchy democracy bai bini mane oro hangke kahamang nai oro hamia hongnai omhai kri literature ni haike bo thangi tongo tuima haike bono bui kasuna nayo democracy bo kasuna nayo monarchy bo kasuna nayo okay but literature bo bini haike no tar thangi mane tongo sir literature abo kasi independent voice haidak lai always soy literature ke always no question khai nai je power tong nai abo kingdom ni jora phanong thong democracy jora phanong thong literature truth no sanai gang tak sama sama semua sar tabuk zoratoi nang besok bicap rok se kya nini samuni rok sama kya sai khana di sir hang asok suya ko Okay. ani I have two book of poetry Okay. ta yang Eric Keka kabangma bijab rok no Okay. ani Oh nang translation mo kayo na mane ya ang translation khlakya okay ani koklop rok phatar haster abo sapukjak dongo hindi by translating jak ani koklop okay Kannada language by okay translating jak
tai English bai to ang sak bai thang nok laika kangma nongkha Sar khanamani je nini poem koklop abo Europe ni kaisa country Sweden no thangi ba publish ngani khanamani aboni teisono ke sai khanade bahai ken khabo Sweden ni hoite borok kaisa koklop ni collection kario so oroni India ni khoroksa khorok ni rok ni koklop borok nakha so orani koklop botong okay 3 4 5 poem tongor collection of poems nani ni ah kaise ya na kaisa 4 to 5 poem oro include thageta okay gau to ekdom proud moment sin ba turuk thaise quietly semen okay turuk tuisa mungkuri tai ang o kaini na taw mui to tong ta no issues sir ya sir sen continue kheliwa na okay tabuk nang ta ma tong sir sini kok borok ni je literature sini kok ni pir khani bobo bisab rok contribute khai kana starting rota nang ta ma tong sir kok borok ni kok rubayo sangnai khangke to obviously puila ni je Radha Mohan Thakur tai Daulat Ahmed borok kuni baksa khina changlayo grammar ni bijap simani kok borok mai borok apro Bangladesh based dang khama borok na Tripura na borok to Tripura ni Daulat Ahmed ke bo chini borok ya thuruksa khana bo kok borok bai suyu okay bono puila kok borok grammar ni je kok borok mahin simani chini Radha Mohan Thakur bo o jorao no gana gani no borok bobo kok borok ni grammar bijap simani abono first sana thangange documented chini bijap hini mano okay abo kaisa milestone funungnani aboni ulo devotional literature bhakti literature je hin kanke to ye abo anke tongo chini Khushi Krishna Tripura okay bo hongke chini Chungraton Muni sadhu hongke jaton chinio so o Raton Muni mana boyre gita Vaishnavism ha angke borok o Raton Muni ni shishyo angke Khushi Krishna Tripura kamuma je bo abo koklob mana abo ke o mutaino lobai resab manita okay himta ka resab mutaino ti boltaina hamjagi kabangma bo siklang man abo 1945 amti hairo hota early afro chung chini mane kokborok ni mungsakeri omorok orzorani belaikena lama furungne bisingo klayo tai kisa modern naikhanke belaikeno means kaisa katal lama furungna hinke chini borom ganang chukurung Sudonna Debburmani Hachukurio novel okay abo kaisa belaikeno lama furungmane bijap tamanke o jorao chini borok kok borok sana se kirio aguli logo kiruna lasi jago aguli logo kok borok sake buibe muni jago buchia o tam kok sa bolong ni kok de sa tam ro hini amti jora rok laikhata amti jora tong mani na o jora o amai bijak simani amo belaikino courage na ngo belaikino mane ekdum phan ganang na ngo ke afro bini sakang ke bo siyaku kok borong ni novel first to the first thing na obviously abo belaikino kaisa milestone obini pore tabuk ta mano chini novel stock sinani next angkha but he was the one who showed the way bes sarnang te sanam sonda sa jani ni seimani style of bahai mana nang jodi nang poem phan sekya koklo phan sekya mani ni style of writing bahai sar mana nang tam rogon wi inspiring sim sung to obviously sung to tradition of follow khayu sung nature no worship khayu ti no worship khayu na sini language bo tonal language kaisa music ni sense tongo ngano tam inspire khai mana ni seimani ta mana nang ba ke idea rong man na ke sai mana mo sung actually ang suina hini suya okay abo bo mani ana bufru means bufru ba atom sa no hit khainai ang usaini oh sina jese fan ngi mano okay omana tinang sechinen simi na amo hai ke ngi abo suina hini asu khangge asugin tongnai siche ke wa kunu simi ang nai atom something ngo ang thui mukti bisingo atom sa imango se tamjani nukha bas ayo aboti nang sui pekha okay sabone kunu grammar particular kri so shesu buyano mane katal kunu lekha suiru din sakangke ang kisa problem nangi thangu because ang bufru suinai ang busaimia mana level sab na scripted kuno simi scripted ang suimia scripted hangke okay romdi article rokhunke to okay suimanu but koklop suina angke ang scripted suimia o bufru ano obo belaikin bisingo nangnai kaisa mani
afro Okay. bising ti se koklom nokori phai ang suinai se nangya abo nokori phai mai se Haisi na, ar okay. bising tongma hai but particular bini phaiman jorang yakho amai Mana afro sar nung pura kelugi thang kamai ya thang makalai afro. abo immediately ano hit ka ang just kaisa interesting kok share khainai ala alka jaga bo ang obono saka je ang ani je first bijap nono selaijak manugui Nono seraijak ma nugi. nono selaijak manugui Oh, selaijak ma nugi. ani je first bijap ani oro rocket to I just will show for the audience abangka Okay. nono Naito. selaijak ma nugui abani first je kok Okay. bijap oroni je first je poem ang sika koklok bung kha tuisa mungkuri Okay. Sai nung je sama Sweden no je. yes Okay. so o koklok jang simani abo bahikeng kha angani dol rok bai berai tong ayango abongkha borkathal rok eng thangai esrai rok barengai okay. sonai rok ti thangai Okay. eng sakao tuisa mungkuri hini kaisa kami botongo Kami ni mung dabo. angke oro actually ang kami ni mung hini ang saimia kaisa chungoro lenglai tongmani thangai ke kaisa school tongoro angke school ni sakao sijak tuisa mungkuri high school Okay. kesung lenga ang obung no nai tong phruno atom sa obon hit kaika tuisa mungkuri mane tuisa ni mung tangai kuri Identity crisis. exactly so owan hit kaika after no on that spot no okoklo ani bisingo achai phaika so hai ke no ang actually ang saimia bufru tam phainai tamong nei Okay. so it should hit me from inside Okay. Okay. Mana very powerful haisi. Mana ko nung total different person ngai thang uta. yes Mana normally sab nung je abo ka to nung separate person no. Keram je fro no kunam de hit khai no totally afro ka nung actual right rang thang ta. afro mane obono ang afro suipai asak afro ga angtai abo Okay. haba na mi thamu Mana sar ni nama same process nung bisrong bising pai ro abo salcha sal nei. अब कुनो पार्टिकुलर खेले वैसा हमती बंगी मानो जे 4 लाइन आं सुइका बेलेगे नांगमानी अवन परताय कक थाय रखसे आं रुतुक मालिया Anti bang na. मान्स फियाबा आटमसा आं आलका ते किसे कॉल सिफ्रु थाइचिंग ने जे 4 लाइन अबनी तेसा मुतो मान फिका सो अब हैन कुनो स्क्रिप्टेड करी Hanggang sarang tabo kisa hamia to hanmaya sin je tak problem dike sanam song da sar tak sang no sin kok sin mane kok borong no te kama issue solitong kaisa to script ni issue kaisa mane sang chong ine miang tong ha hangka borok nugui sar nang nong je simani haparo literature robo effect da khainya bo to obviously hangga nang amdai condition nugui sar nang tamo sanamo song nini wan suma tamo sar ना स्क्रिप्ट इशू तो जों साइन मानो तामङै दंखा but practically tamo naikha angke ang politically sayoi practically tamo nugui tongsong o last year jo bijab bani ko jisok boi nakhoka 95% de sanai or more jotono chung roman script bai na sika so script to finalize angjak almost jotono sui no tongo obo tabu kebo approve khaya that is obo te kaisa issue but chung je suinai rok to sui tongo mane sir public acceptance ka tak roman not na public acceptance writer acceptance bo okay because otherwise to nung 90% ni above bijap kaisa bai angna ni kokia alka bai bushina ni borok tongkam so chung abono comfortable feel khayo abai no suyo na so abo cholitam tai nang tai tam sungmani chini birman rok birman dok nang tam अवश्य। tam wan suk sir te birman ka ma tong taboko ko thajing saman yang ai ni jara eh tabok bui bijap puria correct abono angka birman very true eh bijap puria bui ni tabok loy ke scroll khaimani loy yeah fast something correct इनके जे चानंग तति कैसा बिजाब नाई पेज स्क्रॉल खैनानि लय करि खा as patient krika यस आसे के थांगे ना फास्ट फूड हाय जत ना फास्ट संग थांगा ना सो लिटरेचर तब ऑल ओवर नो क्राइसिस तंग हामा के चिनि बतंग चिनि पोरि नाइ बरक करि koi आं बिजाब सुरिखा सापोरि नाइ पोरि खांके से अपनी छोइ जे सुइमानि सामुंग नांनाय correct रीडर्स करी मेन के रीडर्स ग्रुप सं क्रिएट खायना नांनाय किसामिसा दङ अबन तैबो गोबां कोके जे बिजाब फरायनाय बिजाब हामजागनाय बरक ग्रुप सं खायनां जतन सैना नांनो हाय ककरै
सुइनानि से पुरिनाय से बांना नांगौ Mga nang. Correct, correct. गोबां कुक लाइक Sini kita sad kain saitem kerinya kom. नों रमदि क्रिकेट जो थुङो 11% से थुङो बट नाइनाय बुसुक बां Billions. बिलियन्स ना बरक तो जत्तनो प्रोफेशनल थुङो हाया बरक नायो हिनि से बरक थुङगै तंग मनु तो सिमिलरली चिनि लिटरेचर नि तपुक बिर मानहंके अमो सोई सोई के पुरिनाय नि चिन ऑडियंस करी पुरियानि बरक बां खांके सुइनानि बो ऑटोमेटिक न बो काहाम लामा नङि थानाय अब कैसा बिरमान अब तै अनसुक थाय नाय थाय ताङै इंगिया अरो चिनि सुइनारक नि बो अब ngै मानो चायाव मानो जों आसक काहाम सुइमेया फन नङि मानो जे बिपुरिया आं साइमिया बोतोय बङै मानो जों बो अनसुक थाय सुइनाय र ताङै बिपुरिया इंगे जे चिनि सोसाइटी बो अनसुक थाय ताङै चिनि बरक आसक बिजाब पुरिना थानियो आसक गरै स्पेशली ककबरक लिटरेचर आलका पुरिमानो नों चिनि बरक नि नगरग थांगा अंके ककबरक बिजाब बुसुक बरक नि नगर नंनग नाय काउन दे Very rare hai si rare. रियर मान थांगा अंके सावना नाय हारि नि नरो बिजाब दङ फाइन हिनि ना सो अब कैसा बिरमान चिनि Angka sarang menang orang add kai sana musongka. Tangai sini bisingo sengo je habit seng asari maliana sini pori nani ta especially tama lagi bu khanau kengma sin newspaper of family kamai thamai kya readers krini bage magazine mo bikari nai kya kamai thama bahino o repeating cycle tam soli tonga sin bisingo tangai seng as a society seng conscious ye dangma kalai tamni sanai sarnang tam mansu अब सोई सोई के आं साना थांका अंके एक्चुअली रीडर्स आसे ना अंके एकटा concentrated population बनांगो okay first of all plus bini अब no main हाई छाया but अब one of the factor हेनी मानो ताई जतो language flourish खाइना अंके बिनि कैसा अब न तम हिंची नहीं means बिनि कैसा particular कैसा माने तम हिंची नो city type रमदी माने flourish खाइना नि बिनि कैसा particular थाई नंग नहीं जेजा बो all kind of बिनि facilities ताई बो जतो न माने तंगो ताबो रमदी नंग खासी literature नि बो flourish खाइका अंके बुरोनि सिमी कुनो पारा वा आमचाइ तांखामु अरन इंग्लाक obviously Shillong based city based ta sana thangka men je jaga lekha porna tongo exactly chin borok ni kaisa nang capital high je jaga kokborok prime importance mano bo oro means second preference third preference high ya oro prime focus kokborok ni upor omhai jodi city type je jaga borok bo kise gathering tongo 1 lakh people kaisa jaga gathering khlaijak small city oro kokborok ni focus kabang okay I think abo one of the outebe kabang ma reason tong na abo simi no one reason haya abo kaisa reason ngoi mano je chung asuk agartala chung sai hini mano je chin borok tongo but abo asuk bo kokborok phone na bagai asuk jesuk bini je tang kinchen environment asuk mayabo Kerita bini omai ke so omai environment manna hanke I think chini kaisa omai city type na nango je ja kokbrok kaham ke flourishing manai all over chung northeast ni nai ka hanke tabu karbi phana nai ni difu base khai thas kyongo haina so omai ke chini kaisa kokbrok kaham ke focus mannai kaisa city type nang nai city type tong hanke oro readers bangnai chuinai bangnai bora gathering nai I think of apart from them reading obong khangke se reader ngai abo amo hai boya but obong khangke chance song readers abo depend khayo social structure ni upor bo parenting ni upor bo parents rok jodi amo khaya angke push a good habit daya angke bongo tabuk nong ang chungno chini parents rok jodi hei abo bijab pai likha kabang toys kaisa paike bijab bo kaisa pai likha obviously bo feel jage nai so reading habit actually from home bo create khana nang nai correct this betong so kabang ma tong salai reason tong na tamale sin society to sang kisa asuk reading asa sang naya asa khel khai jage abo wan suna nang nai busuk important correct reading habit belek khatok belek kuthuk ni kok saka ang sar kisal ka tisung siwana
tabuk sarni nang je samung khaitongmani dengke songsibana kaisa din kaisa group tongo pilala hanai aboni tisan ke saikhanara pilala tamo abo kono kaisa group da kaisa NGO da tamo ke saikhana pe tai tam samung rok khai abo pilala khana kang belai ke tok jago abo ang afro ang chung 10 years nai yes 10 years back found khaimani belai kan interesting pilala ni sound chung je fruit chengkha actually pilala ni members chung only 5%. Okay. 5 friend no hinmano dol log miligi mane saraboni main tamo mane main concept awano saitongo chung ang nai kha je ang je fruit travel khayo yang state of thangka angke kaisa thayo hapka angke no for example nang Assam ni Meghalaya hapka angke no nang saimanai nang boro hapka tangke notice board phano tongnai phalnogrogo phano bumung sujak tongnai okok bai particular beba chini oro phaika angke jongchini kok borok ni kuno representation no giya notice board bonno giya kono thayo kono sujak bonno giya so obono bahai ke sang awareness to be man wansuk lai mata sang so afro chung wansuk kaje the first belai khan obo mokolo nango hungke je phalnog rok tongnai lama gana chung jodi borok bai kok sawi borok no convince khaimang khangke je chini borok ni kangman phalnog tongo chikon no romdi town ni hayo so kotori aphano but bumung rok kono kare just bini purpose kono mote mani phali nogo thanani so chung wansuka okay bini samung bongnai obon logo jodi chung bini phalnog ni kaisa bumung sui theri mang khangke chini kok bo pirjak nai kubui bui bonuk nai kok bo purjak nai tai kaisa bo tongo o borok romdi bini oro bo kub mani kaham phalo pheba nang kep no recommend khaina hingke bahai ke sanai bumung to kरिउले bumung tang saimano omti ho hai bumung sijak o phalnogo thangdi hinai ombo kaisa so bin bagai bo kaham chini bagai bo kaham chini kok bo pirjak mano so obo wan sugai chung first samungke obon khaika pilalti tai kaisa sam khaika obo sawana puila bono paigrana so omai ke chung tam khaika kami amchai bising thangi chung kami ni se chengkha okay kami bising oro ang gorji facing orobo thangka oro chung samung khlaika yango borkatal facing chung samung khlaika yang hatai kotor facing bo chung samung khlaika ami je chicken market romoi chung o je phalnok ni je tongnai bo bai chung kok salai bono convince khaika je omhaike chung wan chugo nung bai hin inge je borok gosika borok no chung sak bai thangni free of cost okay o rangi sake bo khasa khaiklak because joto borok ni to awareness kri obonoti so chini samung ka awareness tubdani se rang phano thangtung so chung nijini rang bai no chung no carpenter mangkha chung atra paikha korat paikha pin pai chung pura flex bai bumung sunamai pura binabo banner pura obo bai wood bai pura frame klai sunamai bin phalno thangi theory paikha norong thep so theory paikha mung bodang norok darlai mungke na porong chung option ru okay nung nini kono wansuk na tong bung ke baksa ru ke boje ru aban ru baksa ke nang riri di Africa chung mane mungke jotno kok borok mung because chini prime focus on kok borok no bahai ke pin nai chini kok nuk jagna nang nai plus saraba ma tongo je phalnai sambon sini man bin identity abona sakang bini bagai to kaham no mini business ni mayo kaham chini dofan ni mayo kaham chini kok nuk jagna nangu chini kok pir jagna nangu chini kok to buini hai asuk phan ganang nia khu takphon abo UNESCO ni endangered list to tongo tongkhuna sang ha so vulnerable language chini abo so obono chung tei kaham ke obono tei bosa obono pinani nango so abo tei chung kaisa khaika kauma jaga no haika chung the ri phaika thangi ngemne sar response bahai public ni mixed response je buchio bo to buchio khaika baksa so importance of buchilia tamjani kha sabjani phaika tamjani ke okay mala to khaile ri phaika jai khaile bongka kangma borok chung ther kha olo thama angke khulugai toni rikha oni buchile but chung saimano chung je samung khaika 100% no bo success angna haiya even if we can influence 4 or 5 people it's not a loss correct hai deba
ang kawama phal nogo thewoi khoroksa khogni bo khorok phano hapkangke khoroksa khogni phano ulote khoroksa khogni phano bo correct obono dai air nai man bile air nai Ah. continuity tong nai continue tang nai so obo sung saimano je full heartedly ne sung thangka ekdom success ka om haiya society ni samung nom te hai obo trial and error method khai ma thangnai omo haita tai kasi interesting sam khai ka obo kisa ma sanai sure abong kha tai kisa chung wansuka je chini boro boro asai khangke bumung rok chini kok bai pharna ni trend age to khuri tabo kisa kisa ankha tabo trend tong phano angbo abang problem ta mang dono sawan mumbai asin thani bumung maya yes Correct. kangmo borok sungo tamro nai ne ge chung wansuka musung ma tongo but bumung maya nge thango confusion thango sin thana je vocabulary kri ge chung tam khlai ka 500 bumung collection khlai kaisa bijap kari kha oh wow saisimi ang tak saiman i awo sung nijeni fan bai bo actually afro sung better ang to afro all literature ne ha para bo phayaku so book publication omo hayo ani abokri knowledge kari so just normal printing khai because chini bo afro je muchok ma hangke bijap mania ana bisingo tonga mono chung buino bakine oroni je bumung tongnai bijap ni quality mania aro bumung ekta Correct. documentation tongnai so chung dol rok mili jotono chung distribute khai rega nung 20 nung 30 awai ke khai sung 500 bumung collect khai ka mana ko oro male female mix ta mix a b c d hai index khai Okay, a by asukta b by asukta khai total oro 500 ta chung wow bumung collect wonderful khai khai si ampora chung bijap khlai kya starting sung tai 50 ta copy khlai ya apora chung bai ke bagnai abo sabne bagnai ke chung wansuka first angkha chini bisingo je kon borok chung member of no je kon calvary thangan ke newly married ro chung bijap ro nai okay wow Because kam borok town pore baby expect nai Sure, so borok oro hite confusion Beli si kam, man nai abo hake chung approach khai abo kaisa na kha okay second chung religious place ro je jaga borok gathering ngo tangke cherai ni bungro ne baksa ke bo chai ni oro thango ke bo father ni oro bo thangai tam bungro nai so chung borok no bo approach khaiga because ni noro borok phaiga nang obisa hite bono rimano jaroni nang tam nai rok hindi so omai ke jeta o song means thanga ke samu ngai om hai jaga oboni sung kisa rukha pagikha ongkha oba effective ongkha obo kabangma boro naikip ka haiya but response mangkha ke kangma boro ano subusungkha ni niom bijan kisa regarding ang bungura nang tongo lokene plus abo kya one so gyabo na din nang za samun ko kam samun so pilalani yo samurok belai khen ngona anta phono macho ge ang excited nongo but the sad thing is tabuk pilala kisa chung stop hai nong tongka tangke ani je member rok kabang mono kyo ba chakri mane chala ro khasal posting pekha bui roke kaise ge alka jaga thang pekha je member joton engage sa janya laibo engaging thanga tabu kicha stop ong nonga but hopefully taisa pilani samno chengnai ngasar aba hinte kisani ni samung junang e hu ni je noni te se tong group amra tiu sar suno ke saikina da tamo ehu angke purely kokrubai ni tei samung kaina ni ta abo asbangya ko balogya ko mota khaimani oroni ke chung abo mota khai chung kaisa festival khaika shaidra ke saikina sar aba shaidra literature festival khaika abo wan sukma hangke chini wa shaidra bungbo kamai thangka kamai thangai haura hini na jotana sailayo chini borok bo saimya ka uma shaidra bumung no so bumung no chung bahike popularize khainai bahike pirnai so kaisa festival khaika angke festival ni bisingtei pirnai tai chini kokrobai inoti bosung odino panda bongnai plus o je shaidra bumung omobo pirnai omoy wansege chung shaidra literature festival khaimani gawo bosung agolio khlaiya waisano shaidra ni gana no thangi khlaika ayeng chompongnagar hatai koton nioro thangene chung festival khayo oro local rogno borengkha shaidra no ti kothoma salaikha okay shaidra interesting zori tong song please share kai saidra ni kono interesting story sono please share kai oro thangin ang puila saimangkha oro actually oro je chompongnagar je bridge tongo mini left side then agule sin thanga ge left side ni thangmani abo ongkha original shaidra right side o tekesa yang thangmani abo ke tui laifang okay borok sauta so local rock ni kok bahengke yang right side namo ke buri left hand ke chala ke borok yang phai male borok kaisa ngota hamjaglai ma hai engke olo ke buri chalani bumung nai bobo side ram thanga okay wow ham thaga ta interesting my story rock how the no
oroni local rok bai khana manita som hai keno chungo saidar bung no pinna ni bagi chaitok khafru o festival ni bisingti kabang ma chung saramti rok sung asa saidara mung bengni phaiga rok abro aboni saidar exact boroni phaika aboke abo mayakhu mani source mayakhu but abo chung continued khlai tang omne tei kok sai correct borok mati but after all ob bumung kaisa kasam chini aw hani tuimani bumu abo takama thung hinin na sung mini chini main nai sung ta klaimani so omhai keno ehu ni samung ke amti hai kok rubai no ti sung je dofani nangmani samung bo khlainani haita sar nong ma je festival response la bahai mane bhai mangka kaham na response ka first time khai gabla response kaham nong khao dino kangma borok khub enjoy bong kha saidra no ti kangma borok saime arok bo saimang kha chung koklo porikha recitation rong kha chini aro koktun band tong borok perform khai ka afuru okay chini aro so kaham nong khaba tei tabuk khabon next year teisa kotok khaina ni hini sai tong nong bo every year no continue local rok bo sai tong taisa abono next year khaina hini so chung bo wan suki tong let's see chini samung to actually kaisa idea no society no yafar nani ampore society jodi abono yasagi na khangke to obviously abono taibo khainai correct belai khata gasara tauk te hal kas nong sung gasar tau sar nang nino samung nang literature samung bade nang sung samung nang bengo jage khaitam gasak touch ke ba nang nang sanang sung sar nang nini professional life bai nini je tabu nang je hamjangmani samung plus nini family nang bai ke jotono balance khai bai ke nang adjust khai aba ke sai khana de tamale sung life complain khai manu an time kurai anga samung busy Haibal muzo ka tam khaimia tong na sa. Am bai san ke sai kana de. Actually balance khaima ya jotto no kaisa no support khaima hai. Okay. Complementary tabuk jemon ang bank ko khayo. Bank hoite ba kabang ma koklo ba sai mano. Kothoma sai mano. Tangke bank ni je samung o borok bai se deal khayo. Borok bai kok sao. Aro kebo phayo bigra sarang 130 sanani. Kebo phayo ganang aisano 20 lakh rang danani. Inke pon kotha bang fero inke oro hite bo obo chini literature ni hapango o oborok bo samungo nango ani kaisa short story simani ani kaisa customer ni kothomano ti okay omhai keno asemni so omhai keno ang sau mane obo interconnected no job ongtung family ongtung kaisa complement jongono baige nai abo se depend khayota ang abono jodi bar jai ke nai khang ke samni ba omo khaimia ba oboni omo hai ke nai oi kaisa bai compliment hai ke man nungota hai ke kabang man tabuk tang je branch khai oro army rok kabang borni taisa kothoma juda so different borok phayo benko different kothoma tu phayo kisa kok saga ke baksa ni kabang ma kothoma tei abo ulo koklop dengi thanai kothoma thanai saimia ongi aphan ongi mano nothing no mana ultimately no kaisa point of view to ni yata nang kangma jandala kangma toga abono opportunity to samung khayo o bisingo no mane abo ano push khayo alka samung khaina ni bo o mahaita sanang kise interesting sanang mo chungka sar dore nin thani time travel machine tong hangkata nang bo jora wa thangna mo chung je frusini tripura ni sini amani kogni golden era hani monota literature field to nang bo no choose khaine time machine tongkha to sakhamu thangmang khamu time means o jorang kisi samangkha but mainly ang sana thangke 19 kubino 80s to 90s ni jora okay o jora ni je writer ro abono ang sanai chini golden generation tamangke o jora o nai di jottono superstar chini tabukni suikurung legend nandkumar debbarma chini first Sahitya Academy Awardee Suikurung Chandrakant Mura Singh chini Suikurung Shyamlal Debbarma Suikurung Vikas Rai Debbarma fanandi tai boroni kicha ulo phaika Suikurung Shepali Debbarma anke afrutai bo tai tongo ang koijon muitoma yang tongkha Sudonna Tripura but take is ulo but overall same no so 80s to 90s ni je suinai rok porok no ang sanai chini suinai bisingo golden generation tabuk chini Dr. Bijoy bo senior most no borok bo gana gani no borok so
afro kabangma superstar paksa khe Nakhoka. nokhoka borok ni je suimai rok kaisa mane belai meno nangmani tau bota so obono ang sasina chini kok borok literature ni golden generation no generation borok ni je borok kisa kebo ba 5 year older 5 year junior ongi mano but overall je o je age je baksa suimani obono chini golden generation ang belai khen influence borok bai o generation bai Belai kana to hopefully yang hopeful aba generation tap phai pinai. Tahu sini generation Sungguh hopeful ngai Correct. kana Gasarang te sanang musang ka tabu Tripura nang saka superstar heavy weight dong kokro. Hebo don overall sab inspire khai kya o saitani. Man nang sab no mani. Abe local fan nang imano, national level fan mano, world ni fan nang imano. Sab no nang choose khaine. kabangma no tongo tabuk tripuran tang saka north east sana thangke ang north east ni bisingo Sumanto Tati Assam ni koroksa suinai tongo Okay, tati. Sumanto Tati Okay. bini koklop rok ang jajago suimani taibo north east ni bisingo tongo Easter Kiere Nagaland ni koroksa tai koroksa angka bo minimum tamang kamo bo expire angka Dimapur ni au Man naga no ta. Temsula au yes muitongka bo expired angka very senior most bini writing bo belai keno ano influence kayo ang jajago north east ni bisingo ta Fine. tai Indian literature nai kangke kasam je Kabir ni literature Kabir ni je literature doharok oborok Okay. ang jajago Okay. belai keno fan ganang aboni olote modern ni bisingo Arun Kamal ni koklok brok bang hamjago kauman tongo Okay. Okay. tabo bisingo Man Tai- kama role model tong dai. kakba bornin tongo particular hai ya jotono kisa bini amoke influence kayo tai internationally ang belai khen koklok bisingo ang hamjago hungke Pablo Neruda ni koklok ang hamjago tai Nazim Hikmat ni koklok ang hamjago belai khen powerful tai Poland ni koroksa writer tongni Milos Czesław Milos bini koklok bang belai khen hamjago tai kabang manok tongo but awar kita nguito man mata Correct. Belai khato. Kasarang te sanang musang hato sar. Mane tak nongni haparo literature haparo national level lo tam mo ko award tong jebon top bobo tong India ota. Mane award hani ma kata world level bo. Literature fila tong ni highest honor je mamani. Abo sanu ke sar second India to literature ni haya sange sahitya academy na hinmano Sahitya Academy na. Sahitya Sir Academy. state ito tong state ni bo. Chin state ni to sakangrogo Robindra Puraskar rok tongo tabuk to bo discontinue dangkha I think to Okay. khanaya tabo ase Okay. kuila ro to Robindra Puraskar noroni kotor hinei romani আর চিনি ইন্ডিয়ান এগে সাহিত্য একাডেমি না সবচেয়ে প্রেস্টিজিয়াস সিনেই ওয়াঞ্চকতা সাহিত্য Okay. একাডেমি অ্যাওয়ার্ড Ge international level ka saro broker ta kaise tam hamno. বুকার অ্যাওয়ার্ড টঙ্গো Abo simanin rena. বুকার অ্যাওয়ার্ড টঙ্গো নোবেল তো টঙ্গো নো লিটারেচার নি Okay. ইন্টারন্যাশনাল তো কমান টঙ্গো Kaman tong na. বেশি Sanong kisa personal question sungsi nai. Ang salam songo sar tabuk nong ni sar. Boto first award in notice ni Sahitya Academy ni. Taksin sar Chandrakanto Morasing. Gang kisa saiman mo song sar ni tisano ke sa kana sar bahai tong mani bin simong ni style of bahai tong mani nang nini vivid memory nang tam muito man abon tisano ke sa kana tisa. কক রুবাইও হাপকাংকে বতে কোন সাইমিয়া yang busa rok to tongkuri Okay. Okay, nesa hainda. to tongkuri bo jifu sina asuk nai nang bini bus kango khampang tangi tongdi busai mi Haisina. ro habjak kok sanga ge sanai pia ba bokunu habi Okay. oro no pura kulubjak omo hai gorokta ke chungba charani simin nogoi phema loyong jak saima no bo sifur bono kuno kok sanga ge abo meaningless ob kuri ulo jifu pai khangke abo sungnai omo hai ta Nga sar nang kuno nini memory share kanya musong sini sar baita sini memories Chandrakanto sar bai. to kabang mano tongo saja sapaya memories to
atomsa ya kari thangka bin thana joraya so je fruits bo ano jora romani bin jora phaika afrono thangpe kata retirement ni 6 years because awoni retirement ni sekang to ko bini office sima mo bai angbo yang thangi so takisa tongke sakamo memories to saja sabaya asa kabang mo tongo every day angbo bai at least 1 hour sung gossip khayo aro jottono topic ti kok salayo politics no ti kok lop no ti literature nog ni samu no ti phano family no ti phano every day 1 year sung bo ani friend ro asa kre so ani je time spend khaimani 1 hour kaisa healthy conversation ngmani ta o bai abo tabuk abono belai he miss khayo karmana chung conversation khayo ro hide up the memory Hingke ang mama tong sini dofani ba kaisa loss na bo biggest loss obviously abo to kaisa loss no tong khangge taibo bo samung khaimang kham correct bin samung kene jora us thangka bo taibo soimang khamu meleno doti thangjaka bo kono tap tam khene bo chini yago kribla abono song accept khaimana khata sanang te sungpinai tabuk nung bo khoroksa sini mani ko borok na hamjanai borok ba ama kisa political sa lang saunong imono kisa politically thabe no ang nang sanam mo sar sino mani kok no chung jodi phainei jora rok bo kathang khai tlangai kaham kusugo tlang man jodi tlang nang mo chung khangke sang tam samorok khaite sudo literature ni feel to simia overall ta tamra tabuk to sini mani kok ni sakao sumi kosom guri uitong nang tam sanai mani kokno khuk bai simi hamja khenglak samungo phanangna nangnai samu ma phunok nai ang kaisa chikontia chungo chungmi ni kok samani otin chikonte kaisa story share khainai 1860s rogo 1860 century rogo afru polando russia ni jar rog rule khaitang mani jar means raja rog na jar hinta russian rog so russian raja ni rule tongmani polando tabuk separate independent country ang kha afru boroni rule tongmani so afru je jar hite tam saka je polando polish kok choligilak polish kok ban khlairika masaya mapuria joto university joto institution o russian mapuri nai russian kok no ma cholisi nai pheba polish rok mani kok na sikke hamjago borok tam khlaika borok floating university garika tuyota tuyo ya floating means tamo abo bini kono registration kri kono government recognition kri kebo saimia botongo phia borok bising abo na khlaitung mani kok na hamjage borok okok bon puri nai university government chungno recognize khaya rulia gebrok tam khaika nok bising no university nok no borok mane নিজে বিশিঙ্গন বড় খাই রিকগনাইজ করি ফানো সঙ্গবন পুরি নাই খিবিয়া আমানি কখনো মানে অবন চুমি কসম তো তাই মে আবলে পুরা বেন খাই রেখা বিনি কখনো মা পুরিয়া মা খাইয়া কিন্তু হামজাক মা তং খাংকে বরক অমহাইকে ব হামজাগই মানো যে বরক ফ্লোটিং ইউনিভার্সিটি রেজিস্ট্রেশন করি কোনো বোর্ড করি তাবুক চিনি ইউনিভার্সিটি নি পার্টিকুলার অব রিকগনাইজ ইউকনে বরক নগন ইউনিভার্সিটি খাই যে হামজাক নে রগমি লগে বন পরি রেখা ও স্টুডেন্ট বন পরীক্ষা এবং অবনি ন খরকসা যে স্টুডেন্ট অংকা ম্যাডাম মেরি কুরি ওকে সায়েন্টিস্ট বংকা ফার্স্ট পারসন যে 2 টাইম নোবেল মাংখা ওইসাকে ফিজিক্স ওইসাকে কেমিস্ট্রি correct के बु बैकग्राउंड नि फाइका नाइदि बिनि हाव बिनि कक न बेन खाइर जा मा पोरियानि जिनि कक किन्तु बो फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी पोरि प्लस बुरी रक मा पोरिया जरा जार होइते साइर जा बुरी रक मा पोरिया हसे के बो हुई पोरि इनके हाइके आमानि कक न हामजागे ख्लाई फाइका सो अबन फुनु गो जे हामजाग मा तंके ख्लाई मानो जेसे फनो चुमी फाइथुं आमानि कक न हामजाग खांके सं अबन मथाङै मानो फेबा खुगो सिनि तंखे गियाता एक्शन माखाइनि ta samungma माखाइनि khainai hamza khangke lama haino phainai wanchoke lama ko ma tongo correct abono very powerful mama su tanai kok saka sar angke sano ang tai thangde koisinai sar nangoi sar te kok sanamu jomani sar ai bon ang no koinai sar nang tabuk sin nai tongnai rong no especially sin tipra audience song no nang tam kok ka chama mo song essay literature hamjanai borok ngai
ang kok kasana musungo literature norok je literature tei kok rubayo je already omono tui suitongo ba puritongo borok to borok saimano je oro habiyaku aborok no ang kok kasana musungo waisa oro hawi naidi neng tai oro ni kifil na musuglak kok rubai belai kheno interesting belai kheno nangmani nungwaisa oro hap kangke oro ni tongthok no nungwaisa saimang kangke afru nung tai mane abone te kifil namu sunglak nung tai bo hap namu sung tai bo hap namu sungnai tai abo overall nini je self development ni bagibo belai kheno kaham literature bijap rok paidi puri di abo bai buka boka hamungo health boka hamungo literature ni je bini je bising ni mani nung buchi kangke after nung je wall no naina ni literature mane nung ni je view wall view changing thanai pura hayung no naina ni je nini je wansuk mani je mokolti ni wansugo obono selai jagi thangnai nung kaisa ketal ke bono ketal ke inben khaimai ke ma nuk sinai belai ke no interesting belai kaham try khaina di Hingga sarnang belek hamba ya faro nang sini podcast ani podcast phayam bage hingga sarnang thangna sama kong sanai sing taise future sure mala leni sir definitely hambai no nobo tai joto kothok nai tong nai nobo tai isang ani khani hamjak maruo suna sawi hambai sir hambai khazen takok tai buhuk songno nongno paifle hambai norok khak olok khai o episodes paithak jora naimani bagai au ang nongna hainai kok kasar finai ang phaini hati barobo abo haino katal topic ang nong bai tui phaina ni ang chaitok nai tai chaitok bi tongo norok khalogoi joya khai ani channel bai krengi tongdi gang thangte kok no sanai let's listen learn and grow together sing haina hai malai finai hambai